Bakwethu siyamukelana kuhlelo lwethu amaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule ngihamba lo mfundisi okaMpofu uOB sizaxoxisana sindawonye ngosuku lwalamhlanje. Ngithanda ukuthi singakaqali ukungena esifundweni sethu ngiphinde inombolo zocingo kumaviki wonke ugwalo iGreat Controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu ngesindebele. Ugwalo lolu sikunika mahala, ungathumela umbiko wakho kunombolo eziphiweyo 0718 444 196. Mfundisi OB siyakwamukela. Siyabonga, salibonani sihloko esithandekayo. Siyathokoza njalo ukubana sihlangane kuleli iviki ezifundweni zethu zamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaNkulunkulu sindawonye. Lokho sisencwadini kaSambulo, ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asinike ukukhanya lokuzwisisa sizwe ukuthi uthini kithi ngezikhathi esiphila kuzo bese sikuphila. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga mfundisi, siyabonga abalaleli. Incwadi kaSambulo nje wasitsho amaviki wonke yiyo equkethe indaba ezaletha umhlaba ekungqe kumbe ku full stop ngesilungu. Umhlaba lo nxa ugoqwa iba leqiniso ukuthi lincwadi uyayifunda ngoba yeza kuncedisa ukwazi ukuthi umhlaba uzaphela kanjani. Emaviki adlulileyo sithinte udaba lwengilosi yokuqala, lo daba lwengilosi yesibili, kudaba lwengilosi ezintathu encwadini kaSambulo ngo14. Namhlanje sikhangela udaba lwengilosi yesithathu kuSambulo ngo14. Sizabala evesini lika9 sisiya kwelikabani mfundisi? Kwelika12. Kwelika12. Mfundisi kuyavuma usibalele? Siyabonga. Ngizayifunda lapha ngisuka la kuvesi 9. Ithi yona yalandela enye ingilosi yesithathu isithi ngezwi elikhulu, uba ekhona oza kukhonza isilo lomfanekiso waso, njalo amukele lophawu lwaso ebunzini loba esandleni. Lo onjalo uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu ngokugcwala kwalo lingaxutshaniswanga. Uza kuhlukuluzwa ngomlilo lesolufa phakathi kwezingilosi ezingcwele laphambi kwewundlu. Njalo intuthu yokuhlukuluzwa kwabo iyaqonga iphakade laphakade. Kabala kuphumula ibusuku lemini labo abakhonza isilo lomfanekiso waso lalabo abamkela uphawu lwebizo laso. Verse 12. Nanku ukubekezela kwabangcwele labo abagcina imilayo kaNkulunkulu labalokukholwa kukaJesu. Siyabonga mfundisi. Mhlawumbe ufuna ukuthi usivuselele ukusiphinda ukuthi kanje sakhuluma ngani nxa sikhuluma ngalaba singakakhulumi ngesixwayiso lesesizayo esokwamukela uphawu lesilo. Ngenxa ngamafitshane nje kungasiphathisa. Sinanzelela lapha ukuthi emavini adluleyo sithintile ukuthi udaba lwengilosi ezintathu isixwayiso sikaNkulunkulu sokugcina emhlabeni andubana imbali yomhlaba iphethwe. Njalo sakugcizelela futhi ukuthi udaba lwengilosi ezintathu lukhuluma ngoJesu ngalokho asenzela khona esiphambanweni. Yikho ingilosi yakuqala ikhuluma ngokwahlulela. Nxa sisahlulelwa lapha oyenza siphumelele ekwahluleleni nguJesu. Ngoyenza ukuthi silungisiswe izimilo zethu ngoba uyasembathisa ukulunga kwakhe amagama ethu abe sephumelela emthethwandaba wezulu. So sasesithina ngamafitshane ingilosi yakuqala ithi yona kholwa kuJesu ukuze uphumelele ekwahlulelweni. Sasesithinta ke ingilosi yesibili ekhuluma ngokuwa kweBhabhiloni. Sakuveza ukuthi ukuwa kweBhabhiloni yekela ngithi mina saqala ngokuveza ukuthi iBhabhiloni inhlanganiso ephikisana loNkulunkulu. Kumbe ngithi mina ngesikhiwa isystem ephikisana loNkulunkulu efundisa imfundiso ezingahambelani leBhayibheli. Ukuwa kweBhabhiloni kuveza ukwehluleka kwayo leyo nhlanganiso ukufinyelela izinga uNkulunkulu afuna ifinyelele kulo. Sayesiveza ke ukuthi uNkulunkulu ukukhangelela ukuthi thina njengabantu bakhe siphume eBhabhiloni, siphume emfundisweni zamanga, siphume esonweni. Nxa sesiphume esonweni ke uNkulunkulu uyasamukela njengabantu bakhe. Ibe ingilosi esithathu ke iqhubeka isukela khonapho ukuthi njengoba selikholiwe kuJesu laphuma esonweni sekumele lenzeni ukuze liqinisekise ukusindiswa kwenu ekupheleni kwesikhathi. Siyabonga mfundisi. Nxa sikhuluma ngesilo lesi sikhanya silamandla engxenye ungafuna ukubuyela ukuthi kati amandla aso avela ngaphi? Siyabonga.
Singakhumbula kahle indaba isilo sike sayithinta sikhangela uSambulo 13. Sike safunda uSambulo 13 kakhulu iverse 1 siya ku3. Kodwa ngizathatha lapha uverse 2 ikakhulu umugca okugcina. Ithi yona uDrago wasinika isilo amandla ngitsho legunya lokubusa. So lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi isilo lesi ongemva kwaso nguDrago. Sakuveza ukuthi ke uDrago nguSathane. So isilo lesi siphiwa amandla aso nguDrago. Ngezinye indlela ngumbuso ofuqwa yisitha sikaNkulunkulu kumbe ngumbuso olawulwa yisitha sikaNkulunkulu ngoba amandla avela kuye uDrago. uDrago ngiyosinika amandla engxa yabanye abalaleli bayaqala ukusizwa namhlanje mfundisi ngibona ngani ufuna ukusincedisa ukuthi kathi vele ngoSambulo 13 isilo lesi ngubani kuyini ngoba ngibona ngani sokufika isikhathi sokuthi singachayinja sifihla umpini kunjalo sesuveza umpini nanku kunjalo sakuthinta futhi kuSambulo 13 verse 1 siya ku10 kulezi impawu ngifisa ukuthi abalaleli babambe ukuthi nxa sikhuluma indaba leka siqagela ukuthi siyagetsela ukuthi sifisa kube ngubani iBhayibheli ilempawu esipha zona ezisitshengisayo ukuthi isilo ngubani sikhombe sibili ukuthi unyawo lungena la khona pha nxa iBhayibheli sisiphile sesikhangela ke embali ukuthi ogcwalisa lezo zimpawu esiziphiwa liBhayibheli ngubani ngokwesibonelo ungafunda uSambulo 13 verse 1 to 10 iBhayibheli yasiveze ukuthi isilo lesi siyahlukuluza abangcwele okuthiwa ipersecution ngesilungu iyasiveze iBhayibheli ukuthi isilo lesi kuthiwa siyakhuluma inhlamba okuthiwa iblasphemy ngesilungu iyasiveze iBhayibheli futhi ukuthi isilo lesi sizabusa umhlaba okwenyanga ezingu42 nxa sesihlanganisa konke khonokho isiphi isilo ngumbuso owahlukuluza abangcwele embalini umbuso wobupapa okuthiwa ipurpose ngesilungu kumbe umbuso oholwa ngupapa enguye umthungameli wakhona yuphi futhi umbuso owabusa okwe42 months esathi thina sikuveza sathi 1260 days kumbe iminyaka so ungakukhangela embalini kusukela ngo538 kusiya ku1798 amandla obupapa hayibusa umhlaba wonke so ngaleso sizathu ipurpose leyi nxa sikhangela embalini yiyo evezwayo njengesilo lesi esahlukuluza abangcwele esabusa okwe42 months njalo esaba lesilonda ngo1798 isilonda leso saphinda saphola ngo1929 sakuthinta emavikini adlulileyo enxa yemfundiso kungancedisa abalaleli ngoba bayalandela izindaba ukuthi angithi uPope ukhethwe kathesi kunjalo oqala ovele eMelika ngibonani ngo267 kunjalo khonokho kukhulumayo abalaleli nxa bedinga imbali ebhaliweyo kunjalo kulobufakazi yini ezingwalweni ukuthi umbuso wobupapa kumbe inhlanganiso yonale ethungelwa ngupapa ihlukuluze abangcwele kunjalo bangakungabe kufuna bangakuthola ngingabalisa nje amabhuku amalutshwana ngoba sifisa ukuthi abalaleli bazibalele labo elinye ibhuku abalaleli abangalifunda kule bhuku okuthiwa nguFox's Book of Martyrs ibhuku elikhuluma ngabangcwele abaningi ababulawa bebulawela ukukholwa kwabo liyakulandisa kusukela kubafundi bakaJesu kuze kuyefika ngesikhathi amandla obupapa ebulala abantu so kuyalandiswa kuyasinika sibili indlela zakhona lokuthi imithethwandaba yakhona yayisenziwa njani elinye ibhuku yileli esithi sina silipha mahala okuthiwa Great Controversy liyakulandisa futhi ukuthi babebulawa njani elinye ibhuku futhi ngelabhalwa nguNdoda abathi nguDobino embalini uDobino la lebhuku lakhe eliqatha elikhuluma futhi ngembali yonke yona le esikhuluma so asonto yokugetsela into ebambekayo into ekhona embalini abanye abalobe embali labesikhuluma ngawo babengasoma Kristu kodwa babelonda nje imbali yomhlaba kodwa bebhala ukuthi amandla ubupapa la ayihlukuluza abantu baze bathi bona ngesikhathi lesiyana sika 588 kusiya ku 1798 abanye bacabanga ukuthi ngabe kwabulawa abantu abayidlula 50 million bebulawela ukukholwa kwabo bebulawa inkolo kodwa ngabantu abathi bangamaKristu kunjalo mfundisi sincedise ngoba uyasincedisa kakhulu uhlupho lwethu kathesi abantu abasathanda ukubala kunjalo kodwa ke ngibona ngazathi kuzabanceda abalaleli ukuthi umuntu kazifundele kakhulu izinto lezi ngoba kasikhuluma into ezingabhalwanga izinto ezibhaliwe nxa ungasincedisa mfundisi embalini lapha ngasikhuluma ngophawu lwesilo lolu ungathini ngokwembali siyabo nxa sikhangela futhi ngokwembali ungakhangela ngitho lezi ngwalo zabo
ezabo papa laba njengokwesibonelo ungakhangela ku catechism yabo bayabuzwa laphana kwenye indawo ukuthi kathi yiluphi usuku lwesabatha bayakukhuluma bona beziphendulile bathi usuku lwesabatha lusuku lwesikhombisa okuthiwa ngesilungu yiSaturday babe sebebuza ukuthi kathi manje kungenxa yani lina ligcina usuku lwani lwesonto babe sebethi sigcina usuku lwesonto ngoba thina njengebandla saguqula usuku lokukhonza salususa ngesabatha salusa ngesonto so ngenye indlela amandla okupapa laba bathi bona okuveza igunya labo kumbe amandla abo ukuthi baguqula usuku lokukhonza balususa ngesabatha balusa ngesonto ngaleso sizathu ukukhonza ngesonto kuba indlela yokuveza amandla abo nxa singabeka ngesilungu mfundisi i-mark of their authority kunjalo isilungu sikubeka kube lula ngenye indlela ukuguqula kwabo lokhu bathi bona lanxa iBhayibheli ingakutsho kodwa thina sakwenza siveza amandla esilawo so ngaleso sizathu ke ukukhonza ngesonto kuba yingxenye yokuveza amandla obupapa mfundisi ngiyazibuza ngiyakwazi ukuthi ufuna ukusincedisa ukuthi lona vele uphawu luyini lona luphawu usukuchasisile kodwa kuhle sikugcizelele ukwenzela ukuthi abalaleli bakubambe kuhle ukuthi abantu kambe bayakwazi yini ukuthi usuku lokuqala lweviki kalukho eBhayibhelini siyabonga kungenzakala likela kuthinta emuva lapha mfundisi wami ukuthi abantu abaningi abathandi kuzibalela ungakhangela emabhukini la esikhulume ngawo awembali uzathola ukuthi kungakafiki uAD 321 lapho okwafaka khona umthetho wakuqala ukuthi ukhonzwe ngesonto abantu abangamaKristu babekhonza ngosuku lwesi7 olwesabatha kwase kusithi sekuphenduka uConstantine yikho lapho kwaqala ukuguquka khona so esikukhuthaza kubalaleli ukuthi asifundeni iBhayibheli sikhangele futhi embalini iBhayibheli icacile kusukela kuGenesis usiya kuSambulo kulosuku olulodwa olokukhonza kodwa kungezakala ukuthi kube labanye abantu abangabe bengazake bahlanganela khonokho kodwa abasikuxoxa kathesi kunjalo abanjalo iBhayibheli ithi uNkulunkulu uyabekezelela insuku zokunjani zokungazi kumsebenzi ngu17 verse ngu30 so uNkulunkulu uyamukela nxa usizwa ivangeli kathesi kabulahli kodwa ukuqathekile ukuthi uphenduke ulandele lokho kungaphi okuseBhayibhelini ngithanda lana indima mfundisi mhlambe ngaze ngayifaka umuno kathesi kodwa isencwadini yemsebenzi ethi amaKristu aseBeria ayengcono kumsebenzi ngu17 verse ngu11 antsho abonake kula eThessalonika ngoba nxa uPaul wayekhuluma bona bavula ngakho ke mbonana abalaleli kuhle ukuthi nxa ukhuluma usezenje abavule mfundisi kuyini lolu phawu lwesilo ikakhulu nxa sikhangela isixwayiso lesesilamandla kangaka ngoba lapha kuthi bazanatha inkomitsho laka lukaNkulunkulu lungaxutshaniswa ngesilungu kudayilutwa ngithi kunjalo luluhlaza lunjalo ungathini njengoba sesikhulumile lapha ukuthi ongemva kwalesi silo nguDrago so ukwamukela uphawu lwesilo kuthi ukuthi wamukela ukuthi uSathane nguye kanjani akhonzwe kumbe abuse impilo yakho so nxa usukhonza isidalwa kulokuthi ukhonze umdali so uvele sokuphumile ecebeni likabani likaNkulunkulu so kuyenza ukuthi uNkulunkulu afake isijeziso esilukhuni kangaka yikuthi akula muntu ozakwamukela uphawu lwesilo engafundiswanga ngendlela umuntu uzabakwazi ukuthi nxa ngikhonza isilo ngikhonza uDrago mfundisi nxa ukhona apho ungabamba umlomo okwenza uhlale khona apho kunjalo ikhonokho ukuthi abantu bazi kunjalo ngasifuna ukuthi into zicatshile kunjalo so uNkulunkulu abantu laba uzabajezisa ngesizathu sokuthi benze isinqumo besazi ukuthi kathesi la esengumkhonza nguDrago antu uyayibona indaba ngoba njengoba nasilokho sifunda izifundo sigcwalisa khona okwakhulunywa ukuthi ivangeli liyafinyelela abantu bonke so umuntu munye ngamunye uzaba lolwazi olweneleyo ukuthi abekwazi ukuthi ukukhonza ngesonto kuvela kuDrago ukukhonza ngesabatha kusemlayweni kabani kaNkulunkulu abesekhetha phakathi kwezinto ezimbili so kuqathekile ukuthi sikunanze ukuthi uNkulunkulu kafuni ukuthi sikhonze olunye ulutho kumbe esinye isidalwa ngaphandle kwakhe yikho ekhangela ukuthi sigcine imilayo yakhe so kutshoni ke ukwamukela uphawu lwesilo siyabo nxa sifunda lapha Sambulo ngu14 verse ngelika 9 khona phakathi ithi sitshela ukuthi abantu nxa besamukela uphawu lwesilo ithi yona lapha
uba ekhona oza kukhonza isilo lomfanekiso waso njalo amukele uphawu lwaso ebunzini lakhe loba esandleni lo njalo uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu lingaxutshaniswanga so ngezindlela iBhayibheli lapha ikhuluma ngokuthi uphawu lwanyukela endaweni ezimbili ebunzini owakuqala lasesandleni ungahamba kuDeuteronomy 6 ngale ivesi 6 usiya ku8 uNkulunkulu nxa wayikhuluma elaya abantwana bakwaIsrayeli uthi yena imithetho yami le engilinika yona lizayinamathisela emabunzini enu libophele ezandleni zenu uNkulunkulu wayengathi ukuthi kumele babhale eziphaqeni kodwa ibunzi eBhayibhelini limelele ingqondo ngoba ingqondo yiyo eyenza izinqumo ezokukhonza uNkulunkulu kumbe ezokungamkhonzi so abantu laba nxa kuthiwa bamukela uphawu ebunzini kuthi ukuthi ngabantu abakhetha ngengqondo zabo besazi ukubana bakhonze isilo kumbe bakhonze uSathane umhlamuki wahlamukela ubani uNkulunkulu akulamuntu wenza into engaziyo ngitsho uNkulunkulu kajezisi umuntu oyenze isinqumo engakwazi okwenza ukuthi abantu laba bajeziswe ukuthi babe bekwazi ngengqondo zabo babe sebekhetha ukuphikisana lentando kabani kaNkulunkulu so nxa ukhulunywa ngebunzi kuthi ukuthi wena ukhetha bani ukhetha ukukhonza uNkulunkulu yini ugcine usuku lweSabatha ukhetha ukukhonza isitha sikaNkulunkulu yini ngokukhonza ngesonto engcenye khonapho ngingakayiphambili ngingahle ngigcizelele futhi ukuthi khathesi akula muntu mhlawumbe oseyamukela uphawu lwesilo sesikuphinde kaningi lokho khathesi ithuba lisesekhona yikho sikhuluma kahle yikho silokho sifakaza indaba yevangeli ukuthi ozwayo eze ngoba uvulekile emuntwini wonke uNkulunkulu kalahli umuntu nguye ongakhetha ukuhlamukela uNkulunkulu so uphawu lwesilo luzanyukelwa kuphela nxa ohulumende bomhlaba sebechaya umthetho ukuthi abantu bakhonze nini ngesonto so lwanyukelwa ebunzini ingqondo lasesandleni isandla simele imisebenzi yomuntu abantu abazasebenza ngeSabatha ngaleso sikhathi besephula usuku lukaNkulunkulu iqiniso belazi bayamukela uphawu lwesilo ngesandla mhlawumbe mfundisi ufuna ukusincedisa ukuthi endabeni esikhuluma ngayo le iSabatha ilengxenye bani siyabonga indaba yesikhuluma ngayo uphawu lwesilo le singagijima laphana siye kuExodus kuExodus 31 ivesi ngelika 12 lo 13 Exodus 31 ivesi ngelika 12 lo 13 uNkulunkulu lo okhulumayo ithi yona iBhayibheli lapha khuluma labantwana bakwaIsrayeli uthi ngibaphile amasabatha ami kuba bawagcine ukuze abe yisibonakaliso phakathi kwami labo kuzizukulwane zonke ukubana bazi ukuthi ngiyinkosi ebangcwelisayo so ngezinye indlela iSabatha liyisibonakaliso ngesikhiwa kuthiwa liyisign uNkulunkulu uthi iSabatha liyisibonakaliso phakathi kwami labantu bami ukuthi babekwazi ukuthi yimi uNkulunkulu onjani obangcwelisayo now kwezinye indawo uzathola ukuthi kuExodus 20 ngale iyasitshela futhi iBhayibheli ngokuthi iSabatha lisenzikini yomthetho kaNkulunkulu lingumthetho wesine ophakathi laphakathi komthetho kaNkulunkulu njalo ungakhangela iSabatha lilomahluko leminye imithetho ngoba phakathi kwemithetho yonke li10 iSabatha liyasivezela ukuthi vele umnikazi womthetho ngubani liyasinika ibizo likaNkulunkulu iSabatha futhi liyasivezela ukuthi khathi lo sinika umthetho ulegunya bani ubusa ngapi liphinde lisivezele futhi ukuthi olegunya indaba ebusa ngokwesibonelo ungafunda iExodus 20 lapha ngela ngiyifunde ikakhulu nxa sikhangela ivesi 10 lo 11 ithi yona ikakhulu ivesi 11 ithi ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho yasiphumula ngosuku lwesikhombisa ngakho inkosi yalubusisa usuku lweSabatha yalungcwelisa ungakhangela kulento ezintathu kuvesi 11 ibizo likaNkulunkulu likhona abantu uyayibona indaba so liyaveza ukuthi imithetho le kayisiyo nje evela komunye umuntu kodwa ivela enkosini njalo inkosi izuza njani amandla okubusa kuthiwa yenza dala so uNkulunkulu ulamandla legunya lokuthi asitshele ukwenza ngoba nguye wasidalayo nguye wadala zonke izinto ngabuzi kithi hayi kaceli njalo uNkulunkulu ubusa ngapi ubusa ezulwini emhlabeni laselwandle ngitsho lezi zinto zonke ezikukho labona abatshintsha usuku uyababusa so ngezindlela iSabatha phakathi kwemithetho yonke li10 yilo lodwa elilebizo likaNkulunkulu ngesikhiwa iname ibizo likaNkulunkulu ititle yakhe ukuthi uNkulunkulu ungubani njalo iSabatha futhi okwesibili lisitshengisa ukuthi uNkulunkulu kathi wazuza njani amandla okubusa wazidalela indawo abusa kuyo bese lisitshengisa ukuthi uNkulunkulu ubusa ngaphi okuthiwa i-territory ngesikhiwa ubusa ezulwini emhlabeni elwandle ngitsho lezi zinto zonke ezikuwo ngaleso sizathu
isabatha liba inziki yomthetho yikho liqhakathekile nxa sikhuluma indaba yophawu lwesilo liba yisibonakaliso kumbe luphawu lukaNkulunkulu oluphikisana lophawu lwesilo isilo esithi abantu bakhonze ngesono. Mfundisi ungakedluli khonapho ngiyazi isikhathi sesingane sesihambile kodwa ke enxa ngamafitshane bakhona abakulaleleyo abathi bona hayi isabatha ngelamaJuda. Ngiyakwazi bakhona abathi bona hayi isande ngiyamaKristu kunjalo isabatha ngelamaJuda. Ngamafitshane ngiyazi kulengwalo eziningi sezibhalwe ngendaba naleyo kodwa ngathini ngamafitshane owawuqala singaqalisela mhlawumbe kuMarko 2 ivesi 27 lo 28 iBhayibheli isitshela ukuthi isabatha lenzelwa umuntu kodwa umuntu kenzelwanga isabatha. So ngendlela isabatha ayithi iBhayibheli isabatha lenzelwa amaJuda wonke umuntu obizwa ukuthi ngumuntu human being yesiyo wenzelwa isabatha. So khona uJesu wakulungisa ngoba wayekwazi ukuthi abantu cabanga ukuthi isabatha ngelamaJuda so isabatha ngelabantu bonke. Okwesibili njalo singabuyela eBhayibhelini embalini sibona ukuthi imbali yeBhayibheli sitshela ukuthi umuntu esingathi ngumJuda waqala nguAbraham kodwa umbuzo okhona ukuthi isabatha uAbraham laqalisela kuyeni kumbe lidala kulaye. Impendulo yeBhayibheli ithi hatshi isabatha lidala kulo Abraham ngoba isabatha laba khona isono singakanjani singakangeni kuGenesis chapter 2 verse 1 lo 3. So isabatha kaso lamaJuda isabatha ngelabantu isabatha lidala kulamaJuda laba khona endalweni uNkulunkulu edala waphumula ngosuku lwesikhombisa wangcwelisa usuku lwesabatha. So isabatha ngelabantu njalo lidala kulamaJuda laba khona isono singakangeni. Mfundisi uphendule kuhle ngaphandle kwalokho untazinkani. Ake sikhangele indaba yona leyo sikhangela kakhulu imithetho eli10 ukuthi kuza kwenzakalani kulabo abalalela uNkulunkulu. Isikhathi sesingane sesihambile kodwa ke singayikhangela ngamafitshane mfundisi. Siyabonga nxa sikhangela futhi khona phana kuSambulo ngu13 uSambulo ngu13 ithi yona uSambulo ngu13 verse 15 lapha wanika amandla okunika umphefumulo emfanekisweni wesilo ukuze umfanekiso wesilo ukhulume njalo uwenze labo abangasikhonziyo ukuba babulawe. Ungafunda uvesi ngu17 ithi yona ukuze kungabi khona othengayo lothengisayo ngaphandle kwalabo abalophawu lebizo lesilo. So iBhayibheli sizafika isikhathi esokuthi abazakwala ukwamukela uphawu lwesilo kumbe ukukhonza ngesonto kuthi abaza ebulawa kumbe kuzatsha umthetho ukuthi kabanjani kababulawe. Kuzatsha umthetho futhi ukuthi abasavunyelwa ukuthenga lokuthengisa ngezindlela babe bengasavunyelwa vele ukungena loba yini. Yikho ke ungayifunda indaba usiya phambili ujula iza kutsho ukuthi vele abathembekele uNkulunkulu bazagcina bebaleka emakhaya besiyahlala enkangala ngoba kuya kuzamenyezelwa okuthiwa isimemezelo sokufa ukuthi babulawe kube sokuthiwa bengasathengisi bazagcina bebaleka besuka emakhaya besiyacatsha enkangala. Yikho uNkulunkulu azabalondoloza khona bekhonale abanika amanzi abanike lokudla bekhona. Mfundisi ngifuna ukubuyela kancane ukuthi uthe wena embalini kunjalo umbuso lo wahlukuluza wabulala abangcwele kunjalo. Kuliqiniso yini ukuthi imbali yaziphinda kakhulu imbali yaziphinda kathesi bazabe sebebuya ngamandla amakhulu sebelungisisa lamaphutha abamanye abayenzayo ekuqaliseni ngoba kathesi uSathane uyabe sesilwa labantu okucina imbali yomhlaba ingakaphethwa. So imbali iyaziphinda. Singakadluli mfundisi abanye kwakuthinta ngiyakwazi ukuthi asokubhalwa u6 kunjalo. Yake ngibone imifanekiso la ku6 abathathu. Kodwa ungancedisa njani abantu ukuthi bangacabanga ukuthi kuyavuka kubhalwa 6 ukuchilo nyakwazi kunjalo. Kodwa ngicela sikugqizelele. Siyabonga. So indaba ekhona lapha inxa sikhuluma ngophawu lwesilo indaba yokukhonza ukhonza bani yumbuzo. So ibunzi leli yingqondo wena uzakhetha ukukhonza bani. Abakhetha ukukhonza uNkulunkulu bayabonakala ngokugcina imithetho eli10 goqela lo mthetho wesabatha. Abazahlamukela uNkulunkulu bayabonakala ngokuhlamukela imithetho bekhonza nini ngesonto. So akulamuntu ozabhalwa sike sahlupheka ngesikhathi seCovid lapha abanye besithi uCovid ngabona luphawu lesilo nxa ungathatha ivaccination uphawu lesilo kulezi zinto eziningi ezibuya embalini kodwa uphawu lesilo asonto efakwe emuntwini asoze kube ukucatshile futhi umuntu wonke uzaba lolwazi olweneleyo abe sekhetha njengalokho okungale kumakhosi aqala ngo18 verse 21 ukuthi ukhethani namhlanje ukuthi lizakhonza bani kumbe oNkulunkulu obhali labo uNkulunkulu bamanga kumbe uNkulunkulu wasezulwini. So uzakhetha phakathi kwezinto ezimbili ozaziyo. Sesifuna ukuyivala mfundisi. Ake sibuyele kusijeziso lesesiku verse 10 lo 11 esiphiwa labo
abamukela uphawu lwesilo. Siyabonga. iBhayibheli lapha ithi yona abamukela uphawu lwesilo baza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu lingaxutshaniswanga. Ibisiqhubeka ithi baza kuhlutshwa ngomlilo lesalufa phambi kwezingilosi ezingcwele laphambi kwewundlu. So lapha sinanze ukuthi uNkulunkulu uzajezisa abantu laba baza kusiwa echibini lomlilo ngoba baphikisile intando kaNkulunkulu esegcekeni beyifundile bayibona bona bathi hayi thina iqiniso siyalibona kodwa sikhetha inkolo yamanga, sikhetha ukukhonza isilo siphikisane loNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu kasonjongo yakhe ukuthi abantu bajeziswe. Injongo yakhe yikuthi abantu balimukiswe babe sebebalekela kuJesu bagcina imithetho kaNkulunkulu bathole ukusindiswa. Singathini ngemthetho lokukholwa ngendaba yophawu lwesilo? Siyabonga. Kule ngxenye bani? Ungafunda usambulo ngu14 verse ngu12. Yes. Ithi yona nanku ukubekezela kwabangcwele labo abagcina imithetho kaNkulunkulu laba lokukholwa kuJesu. So kulento ezimbili eziqhathekileyo la. Kule ndaba yokukholwa kuJesu lokugcina imithetho. Kuhamba konke lokho ngamawele ngama-twins. Akula umuntu ongathi mina ngilomthetho uJesu kangilayo. Kumbe akula umuntu ongathi mina ngiyakholwa kuJesu umthetho kanginjani kangilawo. Hatshi abazanqoba isikhathi lesi balempawu ezimbili bayakholwa kubani kuJesu bayagcina imithetho kabani kaNkulunkulu. Kuyadlelana lokho. Okholwa kuJesu uphiwa amandla okugcina imilayo kaNkulunkulu. Ngezindlela ukukholwa kuJesu yikho kusifundisa ukugcina umlayo kaNkulunkulu. Okwakuqala yikukholwa kuJesu. uJesu abe sesipha amandla ngomoya engcwele ukugcina imithetho yakhe. Ukuze uphawu lwesilo nxa solubuya sithi hatshi thina nxa lizasibulala kodwa thina sizabambelela kuJesu la kumthetho yakhe. Balaleli nansi indaba sijula layo incwadi kaSambulo Ntshilo ngathi ulandela okwenzakalayo ukhangela nje izindaba ezenzakalayo lalokho esikhuluma ngakho bali iBhayibheli lakho uzabona ukuthi indaba esikhuluma ngayo kayikho khatshana kakhulu iseduze iyaqoqoda emnyango. Umbuzo omkhulu ukuthi wena lami sizafunyaniswa singaphi? Kulabo yini abagcina imithetho kaNkulunkulu bele ukukholwa kuJesu kumbe laba abazahlutshwa nguNkulunkulu? Ingqobe ngichiya kuwe. Kasidibane njalo kuvikelizayo ndaweni efananayo ngesikhathi esifananayo sigcila encwadini kaSambulo sijula ngayo sichasisa lo mfundisi wami lapha uMpofu. Inkosi libusise, inkosi belani size sihlangane njalo siyabonga.